Όταν ο Χριστός θα αποχωρούσε από τον παρόντα κόσμο, Când Hristos a plecat din lumea prezentă, άφησε ως παρακαταθήκη στους μαθητές του a lăsat ca moștenire prețioasă ucenicilor săi, και δι' αυτόν στην ίδια την Εκκλησία, iar prin ei bisericii însăși, άφησε την ίδια την ζωή του, și-a lăsat viața lui proprie. ζωήν την εμήν δίδομη ημίν, είπε στους μαθητές του, Viața mea vă dau vouă, a spus ucenicilor săi, ώστε να έχουν ζωή και περίσσια ζωής. astfel încât să aveți viață și mai mult decât atât. Αυτό αποτελεί μία άλλη όψη της ίδιας πραγματικότητας που είναι η υποστατική αλήθεια. Și acest lucru reprezintă un alt aspect al aceiași realități ipostatice care este adevărul însuși. Ο Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή, αλλά και η οδός. Hristos a spus că eu sunt adevărul, viața, dar și calea. Άρα όλα αυτά έχουν μία ενότητα, την ενότητα του προσώπου του Χριστού. Așadar, toate acestea vedeți că au o unitate și această unitate constă în însăși persoana lui Iisus Hristos. Οι επίσκοποι οι οποίοι είναι διάδοχοι των Αποστόλων Episcopii care sunt succesorii Sfinților Apostoli οφείλουν να έχουν αυτήν την τριπλότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτό το τριπλό. sunt datori să îndeplinească sau să aibă această întreită condiție, Να έχουν την αλήθεια του Χριστού, adică să dețină adevărul lui Hristos, την ζωή του Χριστού să aibă viața lui Hristos και την μέθοδο πρόσβασης σε αυτήν την αλήθεια και την ζωή που είναι πάλι ο Χριστός. și metoda, adică calea introducerii în adevăr, care este Hristos, și în viața lui Hristos, care este viața însăși. Αυτήν την ζωή που υποσχέθηκε ο Χριστός πως θα αφήσει στον κόσμο δια των μαθητών του και της Εκκλησίας του, Această viață pe care Hristos a promis că o lasă în lume prin ucenicii săi și prin biserica sa, δεν είναι η βιολογική ζωή της ανθρωπίνης φύσεώς του. nu este viața biologică a firii sale umane, Διότι αυτή η βιολογική ζωή είναι και η δική μας ακριβώς εκτός της αμαρτίας. pentru că această viață biologică a firii sale umane este și viața noastră, exceptând însă păcatele. Γιατί αν αυτή ήταν που θα παίρναμε, θα ήμασταν και θα μέναμε απλώς στο καταφύσιν. Pentru că dacă ar fi fost să luăm doar această viață, am fi fost și am fi rămas doar la starea cea după fire. Το καταφύσιν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνουμε. După fire însă, după fire înseamnă că nu păcătuim. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να δώσει την δυνατότητα στον άνθρωπο να μην αμαρτάνει απλώς. Hristos n-a venit în lume doar ca să dea omului posibilitatea de a nu mai păcătui. Γιατί αν ο άνθρωπος φτάσει και σε αυτό το σημείο να μην αμαρτάνει καθόλου, Pentru că dacă omul ajunge și în această stare, adică în stare de a nu mai păcătui deloc, θα είναι απλώς καλός λίαν. va fi doar foarte bun, așa cum spune la creație. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει την δυνατότητα να κοινωνήσει άμεσα και προσωπικά με τον τριαδικό Θεό δια του Χριστού. Acest lucru nu înseamnă însă că va avea posibilitatea să comunice, să se împărtășească, să comunice în mod direct cu Sfânta Treime prin Iisus Hristos. Μεταξύ κτιστού και ακτίστου υπάρχει μέγα χάσμα. Pentru că între zidit și nezidit există o mare prăpastie. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, δηλαδή άπειρα, Așa cum s-ar putea spune, cât este distanța de la cerul până la pământ, adică în mod infinit, απέχουν οι σκέψεις, οι διαλογισμοί κάθε κτιστού όντως από τον τριαδικό Θεό. așa sunt de departe gândurile și conceptele oricărei ființe zidite față de Dumnezeu cel în treime. Η μόνη δυνατότητα να κοινωνήσει ο άνθρωπος άμεσα και προσωπικά με τον τριαδικό Θεό είναι η ίδια η θεότητα του Θεού. Singura posibilitate ca omul să comunice cu Sfânta Treime este însăși dumnezeirea Sfintei Treimi. Αυτός ήταν ο σκοπός για τον οποίο έγινε ο Θεός άνθρωπος. Pentru acest lucru Hristos a devenit om. Scopul întrupării lui acesta este.
Εκείνο δηλαδή το οποίο έχασε ο Αδάμ με την πτώση στον Παράδεισο adică ceea ce a pierdut Adam prin cădere în rai και το οποίο ήταν το θείο εμφύσιμα, și care era acea insuflare dumnezeiască, με άλλα λόγια η άκτιστη χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο προγονικό ζεύγος, adică cu alte cuvinte, prezența harismatică nezidită a Sfântului Duh în părinții noștri, αυτό ακριβώς που έχασε ο Αδάμ λοιπόν θέλησε ο Θεός δια της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου να δώσει και πάλι στον άνθρωπο exact acel lucru pe care Adam l-a pierdut, a dorit Dumnezeu să dea prin întruparea cuvântului Fiului Său, cuvântul întrupat, să dea omului. Και αυτή είναι ακριβώς η ζωή του Χριστού, Și acest lucru este exact viața lui Hristos, η οποία σε τελευταία ανάλυση είναι η άκτιστη ζωή του τριαδικού Θεού. care, într-o ultimă analiză, este viața nezidită a Dumnezeului Celui în Treime. Γιατί αυτή η ζωή είναι η ζωή η αγιοπνευματική, Pentru că această viață este viața sfânt duhovnicească, η οποία είναι κοινή στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, care este comună la Tatăl, la Fiul și la Sfântul Duh, ως κοινή ενέργεια της άκτιστης Θείας Ουσίας. ca acțiune, ca lucrare comună a ființei dumnezeiești necreate. Έτσι η διάκριση ουσίας και ενέργειας στον Θεό δεν είναι μια απλή πολυτέλεια, Așadar, distinția care se face între ființa și lucrările lui Dumnezeu nu reprezintă doar un simplu fapt, αλλά για μας τους Ορθοδόξους πιστούς dar pentru noi, creștinii ortodoxi, υπόθεση ζωής ή θανάτου. reprezintă o premisă de viață sau de moarte. Η αυθεντικότητα λοιπόν της ζωής αυτής διασφαλίζεται Autenticitatea acestei vieți este asigurată με την οριοθέτησή της από το Ορθόδοξο δόγμα. prin limitarea acestei vieți în cadrul dogmei ortodoxe. Το Ορθόδοξο δόγμα οριοθετεί αυτήν την αγιοτριαδική ζωή που μας δίνει ο Χριστός στην Εκκλησία, Dogma ortodoxă delimitează această viață sfânt treimică în biserică, așa cum biserica ne predă, χωρίς να την εξαντλεί, fără însă să o epuizeze. διότι αυτή είναι άκτιστη. Pentru că această viață este o viață nezidită, necreată, Την διασφαλίζει δηλαδή adică o asigură από την διάψευσή της. prin dezmințirea ei. Έτσι, η ποιμαντική θεολογία και η πράξη Așadar, practica pastorală cât și teologia pastorală δεν μπορεί να αγνοεί ούτε την ορθόδοξη αλήθεια, nu poate să ignore nici adevărul ortodox, ούτε την άλλη όψη αυτής της αλήθειας που είναι η αγιοπνευματική ζωή. nici cealaltă parte a acestui fapt care este viața sfânt duhovnicească. Είναι χαρακτηριστικό το ιστορικό γεγονός Este caracteristic evenimentul istoric ότι όταν επρόκειτο να στείλει ο Χριστός τους Αποστόλους στον κόσμο για το έργο αυτό το ποιμαντικό, atunci când Hristos i-a trimis pe apostoli în lume pentru această lucrare pastorală, τους έδωσε την πνευματική εξουσία, le-a dat puterea duhovnicească, δηλαδή την άκτιστη αυτή αγιοτριαδική ζωή, adică această viață sfânt treimică, εμφυσώντας στα πρόσωπά τους και λέγοντας «Λάβετε πνεύμα Άγιον». suflând peste ei, peste fețele lor, zicându-le, luați Duh Sfânt. Με αυτό το Άγιο Πνεύμα το οποίο τους έδωσε ως προκαταβολή πριν από την Πεντηκοστή, Și cu acest Duh Sfânt care le-a fost dat în avans, înainte de Cincizecime, τους έδωσε την δυνατότητα ως εξουσία le-a dat posibilitatea ca putere κατά του άρχοντος του κοσμοκράτορος του κόσμου τούτου, ca să aibă adică putere împotriva stăpânului lumii acesteia,
ώστε να εκβάλουν τα ακάθαρτα πνεύματα και να θεραπεύουν τους ανθρώπους ψυχικά και σωματικά. Astfel încât să scoată duhurile cele rele și să vindece pe oameni atât trupește cât și sufletește. Την πνευματική αυτή εξουσία που έδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους, Această putere domnicească pe care Hristos a dat-o Sfinților Apostoli δίνεται δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας στους ποιμένες se dă în Biserica Ortodoxă, această putere se transmite păstorilor και διασφαλίζεται δια της Ορθοδόξου πίστεως. și este asigurată această putere prin ținerea credinței ortodoxe. Επομένως, θεμελιώδης προϋπόθεση για το ποιμαντικό έργο των ποιμένων της Εκκλησίας Așadar, premiză fundamentală pentru lucrarea pastorală a păstorilor bisericii είναι πρώτα η Ορθόδοξη πίστη και δεύτερον este mai întâi credința ortodoxă, η αγιοπνευματική αυτή ζωή, ενεργοποιημένη όμως. și în al doilea lucru este această viață sfânt-domnicească, însă lucrătoare. Αυτό προϋποθέτει την επανενεργοποίηση του Αγίου Πνεύματος που λαμβάνουμε όλοι οι πιστοί δια του Αγίου Χρίσματος. Acest lucru ce presupune? Presupune reactivarea Sfântului Duh în noi, reactivarea harurilor Sfântului Duh în noi, pe care le primim prin taina Sfintei Mirungeri. Εδώ δεν θα αμφισβητήσω σε καμία περίπτωση αυτό που είπε προηγουμένως ο πατήρ Γεώργιος. Desigur, prin ceea ce spun acum, nu înseamnă că pun la îndoială sau neg ceea ce a spus mai înaintea mea Părintele Gheorghe. Και το οποίο πολύ σωστά κατοχύρωσε στα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Și pe care foarte bine le-a expus prin cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Η χάρη αυτή, εφόσον παραμένει κανείς ορθόδοξος, λειτουργεί μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Pentru că harul acesta, dacă cineva rămâne ortodox, lucrează prin tainele bisericii noastre. Στο ποιμαντικό όμως έργο, Însă, în lucrarea pastorală, παίρνει άλλη διάσταση αυτό όταν η χάρη αυτή είναι ενεργοποιημένη, είναι ενεργός. Acest lucru însă primește o altă dimensiune când acest har este activat, este lucrător. Που σημαίνει ότι ο υποψήφιος ποιμένας ή ο ποιμένας Care înseamnă că cel candidat ca să ajungă păstor sau păstorul însuși οφείλει να άρει, να σηκώσει, να διώξει τα μπάζα αυτά τα οποία ενεργούν με μονοτικό τρόπο, care este dator să înlăture resturile acestea care lucrează asupra omului. Αυτά είναι τα ρυπογόνα εκείνα απόβλητα της καινοδοξίας του ανθρώπου, Care aceste lucruri reprezintă rămășițele sau ceea ce se trăiește prin slava deșartă a omului. με απλά λόγια η αμαρτία η οποία απενεργοποιεί το χάρισμα, Cu alte cuvinte și prin cuvinte simple este vorba de păcat, care păcat dezactivează lucrarea harului în om. και αυτό γίνεται με την συνεργία της χάριτος του Θεού και του αυτεξουσίου του ανθρώπου στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Iar reactivarea harului se face prin conlucrarea cu Dumnezeu și folosirea liberului arbitru în biserică. Και μόνον μετά την επανενεργοποίηση αυτής της χάριτος Și numai după aceea, după reactivarea acestui har, μπορεί να έχουμε τις εγγυήσεις εκείνες putem să avem acele garanții για το ποιμαντικό έργο που έδωσε αυθεντικά ο Χριστός στους Αποστόλους. cât privește lucrarea autentică pastorală pe care Hristos a încredințat-o Sfinților Apostoli. Συνοπτικά με όσα είπα έως εδώ, În mod sinoptic, rezumativ, prin cele pe care le-am spus până acum, ήθελα να πω ότι το ποιμαντικό έργο am vrut să spun că lucrarea pastorală, για να διαφέρει από το κοινωνικό έργο που γίνεται και από άλλους φορείς ή από τους ετεροδόξους, care, ca să difere de lucrarea socială care este făcută de către alți factori sau chiar de către heterodoxi, προϋποθέτει ορθόδοξη πίστη και ζωή. presupune credință ortodoxă și viață sfânt domnicească.
Στην πραγματικότητα, εξ αντικειμένου λοιπόν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι Așadar, putem să spunem că, μετά από όλα αυτά που είπαμε, în urma celor pe care le-am expus, ότι το ποιμαντικό έργο ενός Ορθοδόξου ποιμένα că lucrarea pastorală a unui păstor ortodox σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτιστεί πνευματικά în niciun caz nu poate să se identifice din punct de vedere duhovnicesc με έναν φορέα εσφαλμένου δόγματος, με έναν ετερόδοξο cu un δηλαδή. factor care se află greșit cât privește credința, pe o cale greșită, adică cu lucrarea unui heterodox. Λόγου χάρη, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, De exemplu, după Sfântul Grigore Palama, αν κανείς αποδέχεται το φιλιόκβε, dacă cineva acceptă filiocve, σε τελευταία ανάλυση καθιστά το Άγιο Πνεύμα κτίσμα. într-o ultimă analiză îl transformă pe Sfântul Duh într-o zidire. Άρα, εκ προημίου δεν πιστεύουμε στον ίδιο Θεό. Așadar, se ajunge la concluzia că nu se crede în același Dumnezeu. Όπως φαίνεται από τα πράγματα ιστορικώς, Și așa cum se observă și așa cum vedem, observând lucrurile din punct de vedere istoric, οι ετερόδοξοι αδελφοί μας κατά τα άλλα, heterodoxii care sunt frați de-ai noștri într-o altă, așadar, πρώτα κατέστησαν το Άγιο Πνεύμα κτίσμα στην προσωπική του ζωή, mai întâi au făcut ca Sfântul Duh să fie zidire în viața lor personală, adică un lucru creat, nu un lucru necreat. και μετά οδηγήθηκαν και στην αποκριστάλλωση αυτής της αλωτριωμένης ζωής τους στο δόγμα. Și după aceea au ajuns la cristalizarea, la formularea acestei vieți a lor în dogme de credință. Η επιμονή τους να διατηρήσουν το εσφαλμένο δόγμα πιστοποιεί Insistența lor de a-și menține dogma greșită certifică ότι δεν υπάρχει βιωματική προσέγγιση του Θεού, άμεση δηλαδή και προσωπική κοινωνία μαζί Του, δια του Αγίου Πνεύματος. certifică faptul că ei nu au o viață trăitoare și personală cu Dumnezeu cel în treime slăvit. Τολμώ να υποστηρίξω επομένως με βάση την σκέψη του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Îndrăznesc așadar să susțin, pe baza învățăturii Sfântului Grigore Palama, αν ένας Ορθόδοξος dacă un ortodox δεν βλέπει καμία διαφορά ουσιαστική μεταξύ ενός Ορθοδόξου και Ετεροδόξου, nu vede nicio diferență substanțială, fundamentală între un ortodox și un heterodox, στην θεωρία, στο δόγμα δηλαδή, και στην πράξη, την ποιμαντική, adică cât privește dogma, dar și cât privește practica, adică viața pastorală, αυτός σίγουρα unul ca acesta sigur, în mod sigur, δεν βιώνει την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας που βρίσκεται. nu trăiește viața harismatică a Sfântului Duh acolo unde se află el. Αυτό το πράγμα δείχνει μέσα στην προοπτική στην οποία βρισκόμαστε με τους ετεροδόξους Acest lucru arată, din perspectiva în care ne aflăm cu heterodoxii, ότι προηγείται η ζωή, η αλωτριωμένη, από το αλωτριωμένο δόγμα και οδηγούμαστε σε μία ενότητα καθαρά εξωτερική. că precede viața înstrăinată de adevăr, precede formularea dogmei greșite, iar dacă se merge, se tinde către o unire cu aceștia, se ajunge la o unire exterioară, nu interioară, pentru că nu este o unire pe adevăr. Θα είμαι στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις, αφού πω το εξής μόνον. Și voi fi la dispoziția voastră pentru lămuriri, după ce voi spune doar următorul lucru. Το ουσιαστικό είναι να είναι αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργός, Fundamental este ca acest har al Sfântului Duh, al Sfintei Trăimi, să fie lucrător. πράγμα που επιβεβαιώνεται δια των ακολουθούντων σημείων, Lucru care se adeverește prin următorul lucru. όπως γινότανε στην περίοδο των Αγίων Αποστόλων. Adică dacă avem în vedere ceea ce se întâmpla în perioada Sfinților Apostoli.
Πάντως, ως δογματολόγος υπογραμμίζω την τεράστια σημασία που έχει și ca dogmatist subliniez importanța deosebită pe care o are το ορθόδοξο δόγμα, dogma ortodoxă, το οποίο περιγράφει, διασφαλίζει, αλλά δεν εξαντλεί την άκτιστη αυτή ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. care descrie, asigură lucrarea Harului Sfântului Duh, dar nu epuizează această lucrare. Αληθή λοιπόν δόγματα και γνήσια αγιοπνευματική ζωή είναι οι δύο πλευρές της ορθόδοξης ταυτότητας. Așadar, dogmele adevărate și viața sfânt duhovnicească sunt cele două părți ale identității creștine autentice. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Vă mulțumesc pentru răbdarea voastră.